timitano kurw'omugombora ya Kyabujimbe nizo ziri omumpakezi ezitebekanisiibwe Patience ashaba kansara w'entebe ya katano abw'egomborora ya Kyabujimbe. Anitkatsime mucha omunyishenjero nagira ngo empira nkeji nehwera Eminyeto obutaba ba kireereetsi. I don't mind is a workshop. Ekyakabiri nikikuyamba okola exercises over physically fit. When you are an adolescent, omubiri gwawe nigwagwekwasire. Wabatakoze exercises eshagama ekatambula nobasa kutunga ebigwire nka kansa, nka pressure, nka sukari. Ogu ayonje yashaba Eminyeto na munonga bishiki okumara obwire omu maka g'abazaire baabo omu bwire obuhati obwa sekukuru. Mutira obutaba bw'okugumisiza mutakarya ebitakahire ahokuba kurarya ebitakahire emikongo egyo neija kubarwisa omunda mwitaho kuryamisa there is time for what? For everything. Nishaba abaziire ndebwe abana bitwara omusango bakagitokwe emikwe bashemereire kuba nibega tubegese okuhanda tubegese okuteeka wena bubatakaba bidada nti ashaba ayonje yashobora ekigenderwa ky'empaka ezi okubanza n'okureebwa twaporomotinga ningashi twayamba omu baana bitu babiki nabo bayega okuteera emipiira nk'abasigazi twine n'eshonga endiijo y'okugira ngu abaana abarazaane kurungi tuza kubahereza basaris omu secondary school. nabwanyuma y'okutongoza empaka ezi omweshongozi Sister Charity Agacencwire abahagizi abaikire omu mwanya ogu. Akamaririzo k'empaka ezi nako kwija kubaho ebiri 10 by'okwezi kwa 12 omwaka w'2023 omu kishaayi kya Bujimbe omu town council. Gashakwa Adolf Ayorika.